Veliki pozdrav, dragi moji. Dobro mi došli u moj novi video. Sada je vrijeme večere i ja nam pravim večeru. A za večerašnju večeru sam se odlučila da nam napravim brze uštipke sa špinatom. Ovdje imam malo špinata koje sam izrezala ovako nasitno. Zatim od sastojaka mi je potrebno 2 jaja, malo pavlake, oko 200 ml mlijeka, 300 g brašna, prašak za pecivo i malo ulja. Znači sve ove sastojke ću da pomiješam i da napravim tijesto za naše brze uštipke sa špinatom koje ne morate da čekate da nadolaze, već odmah razvijate i pržite. Ako vas zanima kako je to ispalo i kako sam ja to napravila, ostanite do kraja mog videa. Prvo što radim jeste da dodajem 2 jaja. Sljedeće dodajem mlijeko. Malkice ulja, možda oko 2-3 kašike ulja, tako. Zatim dodajem i malo ove pavlake. Sljedeće dodajemo špinat. Naravno, posolit ćemo. I dodajemo, ovdje imamo 300 g brašna. Ako nam bude potrebno još, ja ću da vam kažem i onda ćemo da dodamo još brašna. I dodajem i prašak za pecivo. I sada ćemo ovo fino da promiješamo i da napravimo tijesto za naše uštipke. Ovako, mi smo umjesili tijesto. Tijesto je onako fino, super mekano, kao što vidite. Malkice se lijepi, ne lijepi se puno, ali ćemo da ostavimo ovako da je mekano, da bi nam uštipci bili još finije i mekši. Eto, naravno posućemo ćemo po radnoj površini brašna još malo, tako da će to da bude super. Sada ćemo da se bacimo na razvlačenje naših uštipaka brzinski. I onda ćemo da ih pržimo, naravno. Tako. Posućemo malkice sa brašnom da nam se ne bi lijepili. I razvlačimo. Ovako ja sam razvaljala tijesto i sada ću da režem na
četvrtine. Evo ih, uštipci su izrezani i spremni su za prženje.